Ngai ku blei pi ha ke kerteng ke betiang tam ke jong trai Jesu Kristus nong penem be ya jongi. Sejisian pat ya ke jingpuson de ke tin ke jong blei. Tungi ni pulien ke gospel ke jong Lukas ke lenong ke bekat pra ke dekat ke peningkong. Ke kentien ke baong Deu la kren ke parsi haki sepang baka deye ki ban yai dwai. Bat oman taj syu. Ke Bible ke tu bau Jesus Christ ula kren ye ke parsi. Syaki senran ke jongu. Bat kani ke parsi ke long kerpang ban ai mensiem. Ban hikai ki sepang ke bor jong ke jing dwai. Bat ke jing don kam jong ke jing yai ne ha ke jing dwai. Pagin ke parsi ke ongkum ni. Ladan wei nong bishar ke wei ke snong. Ubam syap tieng yo blei lem ni buram ye kibriu. Ladan ru ha ke snong ke riu kan teite ke lawan bun sien ha u ke ong. Tule hok yanga haloru tau bayele yanga. Di kam slam umman henry hadin ke tau la ong haladie. Langam syap tieng ru yo blei. Pan langam buram yo briu. Henry penbanda bagan ni riu kentai ke pensau setia yanga dan bishar hok ye ka yo baka wan klem depot kan pensau kelut yanga Deu trai long hasngau ke bau tau nong bishar bom hok wong ublete onom bishar hok di kita ki belajet jong u ki belanyar kerpat ye u men sngi bat men miet padu syaslam na ke bentar jong ki ngong ye pi bon bishar hok ye ki kumni ru henry anda wan ukun ubreo un syam ne em ye ke jingat ha ke perthai uji sukres ye tu syapang kini ke breo ke balong tang ke riu kentai ke wan ye ke ban kerpat na ke bentar ke hok jongka riu niu nong bishar ubam dan jing syap tiang belai penban na ke dao pa ula thait ya ke jing pensatia jongka haga ba kani ke breu kala yaiwan man ut hakmat jongu ula bishar hok na ke banta jongka Peru Jesu Kristus ong kan nutam ublei ubahok hatu unum sya skor ya ke jing dwai ke bangiwan ra hakmat jongu kani ke jing ikai ke pen kan mawengi pa ublei ula ai bor hangi ban dwai. Pada kejing dwai ke ikhtiar ha ke bangin yu i ya ke buram ke jong blai. Pada bangi dwai pat ngi yai dwai. Om tang ban shu dwai en re yai dwai. Klempep u blai un le ya ke ta ke bangi la dwai. Bun sin syaitan u pentat no engi ban dwai. Bun sin syaitan wan ra e ke jing arta tien tang namar bang nyempat shimlala banyu i ke jubab kloi pan leseng ila dwai shirhama ke baningkong ndai hadin katto kat nipor namar bang nyempat shimla i ke jubab ila man thaj no tungin yo agri ke jing kail neng bang ni riu kan thai ke ble thu agri ke parshi kam shimla man thaj kala yai ot kala yai wat ke jing ram tat hadu ba unong bishar umban se penyerap ye ka. Bible kong bu blei long bu kham hok ban nong bishar bom hok. Blei long bu hok hadu kata-kata. Peru blei un jubab ya kenu ke jing dwai ke pengi dwai kat kum ke man ke jongu. Kai ke bangadan kaman pen kan mau ye lede pajing ilang baro kata kelong nyem de ban man thaj ban dwai. Nyem de ban klet ru ya ke bor jong ke jing dwai. Namar ke Bible kong pu blei u ap kemilan ti bangin dwai pat ba unyo ban jubab ru ye kata ke jing dwai ke jongi ngit scam bangin num plan ye ke ni ke ikhtiar ke bola ahengi kata ke long ban dwai ban ngit scam ru bangin long ki breu ki ba klanya ke jinget pan num ai la de ke jing arta tien namar ke jinget ke long kum ke jing khang ba wa play na ke benta jong blei punyo ban le ya ke bau kwa ban le kham tam leng ba ke jing dwai ke jongi the top leg hani ke singi ai pi ke jinget bat ke jingla ban yai ne a ke jing dwai tat hadu pa pni i ke buram
ka ba krau ka ba ble le ga jing ko jong phi un long rang kat pat phi par un yai dan pat phi haman la ka khil mat par wanam klet ru ble e te phi kum ba phi long amen